Sam George nyame betua Sam George ka wo hunu no ho ano da. Enti LGBTQ nsensem no akofa entokwa kese aba Ghana ha between Ghana for no any asofo any Sam George jataburuwa uko media this one ebi mu kire se da bi e wo se nyame timi kun jataburuwa nyame kun Sam George no kun Ghana asofo ni bi enkan was omu disappointed Ghana for the come to the issue of LGBTQ+. Mema on chire mu no akire wadwen amame e wo comment section ayi penya block media mesra say any demo obe like video no other subscribe button and click the notification icon of latest update and better wa join the mama e wo comment section so baso no sure for anya bi ahwe so ye nyina e wo chrome hadom any hu how a ndc for no esi the LGBTQ+ bill no e attack Akufo-Addo and Bawumia government e wo Ghana hadom MPP we in fact omu the blast wo pay Emma Sam George e kasa bebrebe Sam George making series upon series videos talking against NPP their inaction to sign or pass the anti-LGBTQ+ bill. Meanwhile, that time, the bill never got to the table of Akufo-Addo. Family values bill. You were all aware what happened the last time during the past administration. There was a legal tussle, and somebody filed an injunction against Parliament to injunct the Speaker from forwarding the bill to the President for assent. And so the situation is that the bill was never submitted to the President for assent. So it was not submitted and the President did not assent. And by the Constitution, any bill that is not assented to by the President before the expiration of the life of Parliament expires. And so it means that the bill has to be relayed in the House. The Speaker has given notice that he will allow it to be relayed. But if you want the position of my government, marriage is between man and woman. But Oma ne say, I say Parliament pass a bill no, but Akufo-Addo empese obesan. Emma, that was the narrative na NDC for no keka Emma ne to Ghana for no etrim. Emma Mahama promise Ghana so for oba obesan. Etan Ghana so for nyina do na trum support e de Mahama. But I was interestingly, Mahama am making you 10 do chire mu say oko word affairs conference bi ase. Or joining World Affairs Conference. Now, when I can say, the Chrome Ghana there, LGBTQ, and your topmost priority. A head and yadi, yes, sir. Now, you are trying to was on your numa in super papa nom, ye be just a good to me, you're doing economy on LGBTQ with the door, you need share honor, but it is not a priority. Ama, or can I say, I'm out for the be a bobo, and you say, then some George can say, Mahama Bana one sign. Mahama will know no peace. It is some George. What's him say? Not Sam George, I got on Twitter. I have paid my dues. Now, if you think you are reposting my old videos to set an agenda, then I'm sorry, because all the things I did, I have paid my dues to the NDC. I worked very hard to bring Mahama back to power again. To change the deal, you know, na term the dear emu attack, insult near the adin no. Now, oh yes, Mahama ever back to power. They will just say Ghana, it will say. LGBTQ de hiamwa mongo kama asem. And interestingly, as software na MPP time, na omo hurejina Akufo-Addo council, and because of that crown, omo campaign 8-year MPP no. Now omo yedi. As software ni kasebium, Kofi Oduro ni kasebium. He has never said anything concerning LGBTQ on carry. As software ni kashi biem. Dr. Lawrence Tete catch the Akufo-Addo said, obe or no beba pal obe walk to the Jubilee House. Obeko Jubilee House oba ko face Akufo-Addo. Na Akufo-Addo chire the entire on person LGBTQ+ bill. Now, Dr. Lawrence Tete yentene nkan bi. Na say kamia za so fo nyina no adane politicians eno mu set agenda. Eno ana ye na frempon hi na no comedians abusia. Obeka say wo TikTok hono mo. No tirem say nyame nku Sam George. No nku Ghana so in fact say asotwe bi hono nyame fa nche Ghana na asofo no ne Sam George onfa wuo mu so enyagu ketua. Misre Nyankopon se wo wakatua boni bi tua wo man we eka. Oni Ghana mabunu no emfrim.
Onyi Ghana youth ni film na wontua wo man we ka. Efiti Ghana mpanimfo so, epepem Ghana asofofo so. President ahodu a abesi wo man we so. Na omo ho kwan se, omutimi je LGBTQ plus no. Omutimi esan ade bi na be yensa ho to ho ma oman so oman no yempe. Na omabu omani aguso. President ene Ghana asofofo no mu binu Nyankopon ontua omu kakabone. Wani maburu ni mfiri no ontua omu ka. Ghana asofo bi ti se Kofi Oduru a wogina na asore ye comparison. Na wo kaseti a aban na atwam se LGBTQ+ no. Ayese Akufo-Addo etimi sign na yemra wo Ghana ha na NDC ababa ye Kofi Oduru etumi aka na no atom. Wasene ni tiri ho na ne konsi tan eduru na bi kura Kofi Oduru ye comparison wo na asore ho ekire de NDC aban ne be ye ekire de Akufo-Addo aban ne be ye sofo Kofi Oduru ni natwo na ne selfishness eni Ghana asofofo ni bi no ya papa agina sare hoy sofo agina sare sofo pedini Archbishop hoy munyina makama no atom ye hu limanfo ni bi mo hoy makama no atom senya mo selfish interest eni mo pesa mu nkuminya ana na mo pese mo di tie Akufo-Addo ban ema Mahama timi ba so dia eni mo pie Kofi Oduru na ya na ya be ya akoya Saturday bia me kana asema na ye wotan because we see sini ni tiri upa ni tiri wa ye sham no onu mom edi ani mu ye campaign di ma NDC aban wo kire sonson ye wo NDC aban ne MPP aban ni maka wanu ato mutimi nkasa na Sam George de senye nyame na atua Sam George ka ana wo ye kakra na sura ye kakraka ana ne foma ye ketwa de a ene ne Sam George wo yale ko hospital na wo mu hwehwem because sebi onye bayira ye dua wa abo akosoro bayire ne soro na ye kase na ne foma ye kase omudi Nyankopon ayewo ana hofo aye kuntan kakraka so ya ye kosoro kopo so ya ye de yo nyame na atua o ka Sam George wa no kate aso wonye bibia fa nko wie da o Sam George akwara keto a o ma o menso wutu we ya akofra kate na politics intinu aye kan ni nyame so atua o ka se o soro aye kantan hwe wa bose bayira shefom bayira ya ehye Kofi wa bo wo soro na afom aye kate o hye kotu ana asensie mu o soro aye hukuntan o na afom na aye bibi e wo senye nyame na atua o ka wo sa kwa na so de ya ene na ayare ko hospital Sam George we ni paponi ni on kan kore we your selfish interest we your coward mon kan kore mo soliti aba na munim se enye easy saa munim se enye easy mo ankasa munim se enye easy saa ana mo soliti a Akufo-Addo aban munim se enye easy Sam George Kofi Oduru a wasene wo kwa mo tan o kasa se nyama Ghana fo nyina ntie o na aye politics o asole dem wa kire won sore ma no wa ka che so munim no nkoto abafo no mbetena ha obehu wa ye comparison betwitwa da bi ni ade o kai die ense ne wa kwa no what de papa Mahama eka wa pass obesisu wa pass bill bes e ko bes 10 how say LGBTQ+ ne de o mayi wo mani monim say ne easy ana mo de ye amanosem Sam George kosoro kopo onim say ne easy me say senye nyame na atua o kade ya na o yale ko hospital if it's a won kan okre wonye Kristoni na nanom mon sore na mon kan okre liman fo a mo sore ye mon sore na mon kan okre me de me kasa Mahama obesi so onya ade o ba sa ade ne nko a wode ye politics no se wanya eno ne beba me maka wase oye na djuma all right but do onim se enye easy ye fanya politics no wode ye politics ema me buru no o ma dwene dan ye kwoto aban
me si da no wo tua Ghana for mpanimfo ne ka wonyi mabu ni mfirim if is a womu ne dada youth na adwene na me nhyira edin edi frame ya ne ken frempon obetimi follow me enokram kwa na me ka I'm a pastor but Ghana so opesment ba ko obi atosi danya attachment no doubt go we attachment to na first down the bebo ma dan na wo sie no ahodna be I love you all, God bless you all, bye bye. Number 2, NDC aban mo ba se mo be ma emabunu na dwuma ayo anase mo ba se mo be kum mabunu no mo ba se mo be tua emabunu ni ka emabunu ni kosan lai emamo se ne be ya omu benya adwuma ayo na omu maame no no omu papa no mo emerewafo be san lai to abama amo no omu nya sika no omu di ahwe wo nenso mo baaye no akoye se ma omu adwuma anyo ne sika kakra mo no mapenyansa kwa bi so achinchin maburu no agise sika pudio we billions of cedis ehamo mo nso a mo ntimi amo amabunu no abuo ma bra wo nsu man fi youth no ka mo hwe bra wo mu bre etimo bo da wuro se ye fa asoye police ni wan mo hwa mo keka epese o mpese mo kire se adwuma ni wo manim entino mo to abama amo nanso mafenyansa kwan adede mabunu ni sika mo mo adwuma anyo mo so amafo mo sika amebinu mawu wona asenya adwuma 17 wo ba ho a ebianko be pia ko pepe bi adi wonye sika behwe na busua nanso onim sa ba adwuma nti ojade wo ye pre no ba ho aba behia no konhie wo manfo mo adwuma mo so ma de tu musika nti ade yanko ana mo de mabunu no yutu ni faso so mo ni anu nti machichiri wo mu nsegu wo machi mabu wo mabra wo musu eni nahe na Sam George yi a ne soro kakraka ne fom ketekete aye se bayire Sam George na no kate abofra ketekete Sam George a wo huhuru aye se kosoro kopo wo Sam George ebi na no kasa wo MPP abere so se chip pono ga search ga card na ye register no kra ehu hia eni kwan se Ghana for sala you waste your mind tab ebeduru ni so na aban pawa sempeni mfosi anu edije bosianya sa no ne ye ditua Sam George na me be twia wo kapapa wo kwanya wo de Ghana meburu ni ifa so na me be twia wo kakatua bone woni interior minister seba fa youth ni sika mfa ma wo mu na kwanya mo de youth no afa so akekere wo mu nsa egu wo mu akia Nyankopon be twia wo ka na se sika na magegye no se efa bi nsa se kora na nipa no nya so wi da yale ni aduru be nipa na to because kwanya mo de mabunu na fa so no eya efiso mu ni kama ana wo Sam George ko soro kopoi abofra ketwa Sam George wo soro gina e kasaye me ba me isi LBTQ wa kill sama hama san kora na me na me sorry ene o sorry nse ne waidi opposition na mo de to yi no mo resign o timi nkasa tiram se nya me na etua woka ana wo boti se bayere bia ana na ya le hospital Sam George ye da sorry ya o se semi card na ehia MPP for ye no wo bresu yi ai no na o mu ye no kro mu ane teku ane semboa o ba wo bresu yi wo nyansani eti so person kire Ghana for you to say would you only nyansa broso ti ye kwasala ya register e betua 5 cedi Nyankopon wo tua wo Sam George ka wo tua wo papa wo tua wo ka wa wi ya wo de bre ne be ko wo you wo sunsun la gaten sunsun me wo la gaten e wuduro ne sunsun me di wo me ho se pai se belu ene de ye nkoslai na ye ukakọ register sim na sim na obi ye ni firi no wo pay so die wo ya obejik oman no 5 cedi na che say you to na o pese mo bo mabunu no e bra wo nsu
sofo mpanimfo bi de mo penti eno kora pede do kora asofo mpanimfo ne mutumi ka adinse hu kwasiasam brofo akese no ma ehia na ade mu yutu ni bi eba ma asore se bi o mu ani na o mu agim kombo se na ada asem de mo pefiri wo mu nti na ya mo kasa ofi odo ayedi aya wo kasa ya hwiti bi hu na me bi tua mo ka dana mebunu ni su mebunu ni tus kwanya mo de mebunu ni faso no mo hye wo makonfo mo hye mebunu na homtie obili kama phobia ya be ka jabi me se Ghana e cement ba ko pa obi apeto cement be ya e jata cement ko wi jata cement to na fesi udan na be po madana wusi no ahodan be jata cement eno an obi ato e di sinidan. God bless you. I love you all. You can follow me. Bye-bye. Sam George. Nyame be tua Sam George ka wo hunu no ho ano da. Nyakopon be tua Sam George ka e wo kontompo ni na da. Wodi ada Ghana youth, ma Ghana youth koto aba e de ma wo. Na wo be si so ensem o kan ye Sam George entumi an for Felix ansem no. Nyakopon be tua Sam George ka na mretentina odi adi atro sika bia wa pen wa aban we mu no Sam George be bre wod be hwe no yare enne data kora yitimi nto uto data sisi ahwe na asa na me be tua Sam George ka e wodi nsem bia wo kaaye na na aban pa e ba power wo bu na nu na ni aguso no went me for favor ne Sam George eba business impie so aka kire Ghana youth emabunu ni Ghana for say de no wose enye no enne ye ko registers ye chip ne foforo na ebom ye betua 5 cd na aban bi die ne de firi na Sam George ya enne na me tua ne kai me kase echi Nyankopon tua ne kai oneni bresudio si obi abetua 5 cd LGBTQ plus Sam George ni gina mu me metinga kase eno particularity me de tie ndisi aban nechi e kan kase bia eni kwansa beka e tira aban na efiri so no Sam George nyame betua wo ka nyame betua ka se de wuduma esitie. I'm telling you, the wabra peg biano Sam George was no bedi na no bedi if it's a wo unye ni papa unye ni panini wo Sam George unye ni papa unye ni panini unnim nyame asam nyame ntum Nyankopon wantum ensem bia wo keka ye no na me die menim se anka ye papa Mahama ba ye na wo be forso amana sign nenso se wo wonye wo selfish interest ani ne na wo pe se obeba be ye panini wo ma we mu etina akeka sa akasa no ene rezamere ene forso aban ne mere wo me se senye yare na o yare na wo soro ye kese a eni ni nyame na atua wo ka because ba yere e boko fom e boko soro e monko fom but wo soro start bo wa ye se ba yere ana wo fom ye ketwa it is a wo nyare a ni nyame na atua wo ka se eni nyame so na atua aka dia ko hospital mam ko check because wonye ni papa wo Sam George ti nyame be tua wo ka wo nsem bia wo kan ye na nne ma chechire mabunu ni nsa agu wo chi na mo ye mabunu no de enye na betua wo Sam George wo ka se di university na de mu fa bible no enchechire mo ho fa kuta bible ni pa ni so na chechire yuturi nsa gu wo chi na asori a wakota asori dem se wo ya asori pa wo deserve asori pa ni o selfish interest o pesami nkuminya etina akasai I'm say one day mebunu ni liberty yiti ni liberty kwanya bode mebunu ni faso no
omani beti Ghana a cement ba ko pa obi ato cement ba ya e jata cement ko hwe jata cement to ne bebo ama oda na wisi ne ahoda be. God bless you. I love you all. Bye bye. Sound George, the assembly boy. Yeah, assembly was a member. Chere wa dwe ba me e wo comment section. I pay your block media.